Dat nega fèm vin nan men kampe la, mdesen machin mwen men. Mdesen machin mwen, bi nega fèm vin kampe la, nega pa m vin nan men. E mwen mbezwe al nan out mwen. Shit. Sa ma fè la, mda li... Ban mwen li misi mwen. Yo, basta sa gel la men. An ti degaje msou de la men. Konen, nekoze. Ya. Eme, wap bezwe basi kote mwen konon men. So get an pon trop tan men. Mvoye kob la nan bak lan pou men. Bak an ba men, nan ba. Eme, ba yon problem nan? Ebe ok basta. Mwen deblo de kabe la men. Ba oblige ba kebe ba la mwen kon kalbo kob la konya baske mba swan yon. Mwen pou sak gen. Yo, la ya telman di men, disi sim di debi mati men mwen jem pran yon. Di mati men livi men. Mati vasi. Pare CV kagwasi nan men. As ne ba gen la ka, ngele bo son rat pran tout mon chè. Yo, si pou de ta voyon moun, pou ta jwen nou bay nan men, nou bon mon chè. Mwen kon te met n'importe man. Abade sa men. Yo, Mwen sa ekap nan le si ba ne so di ya? Mboze nastik nan la? Go bay yon bezan leg la, important la. Bay sa nan men la. Bay serious di men. Mab jis ban kebe, ebi lem tounen yon kapon. Ba pou avil tan 1 minute sel. Yo, si ba men som la ba. Pe zibas. Yo, bay la yon konsale men, nou ba pat men. Nap boule nou finansa pa. Bon bezan nou chen, ba prete. Men nap ton nou men, nou konen bay manje pa la gen tan. Ami yo promet a yon pi respect men. Yo, msi nan man ki a lezi men. Oba nesta, mi se fok el to aba. Mi se fok tout se sa. Mi se di 2 minutes la fe. Mi se pa ki espek ba ki mi manje kou nou e nou men. Nou men monshe, adyen yo. Adyen. Sat gen tou gen, nap je san. Bel manje wapa, sa kou pou manje nan. Mwen lou wapa. Adyen yo. Mi se kap chofe. On minute gila pa se. Oui, an ap ten 2e minute la. Bon bal se 3 minutes. Ba de ten mi se ala mi. Jam gen kon sa. A fe pa mi se monshe. Koda se man. Konan mwen service sa. Ki manje. Ten mi se. Yo abale sa men. Yo. Mwen kame to le bon. Non monshe an kwa labito monshe. Koun se lan kontrol nou. Oui. Yo, kon nou fe bala. Ave sa pa, mbon sot. Ou pete baz. Gila pete ya men. Non monshe, A pete ya monshe. Yes. A pete sa. Azi pon nan semen pou a pete sou moun monshe. A wan, ba vos A kosi wapa, ba pete la. Mwen pete ya monshe. Mwen jamba men nou. Mwen konon pete ou tou de la gita la sou moun. Ay, ouve ba la men. Ba pete ba desin ba pa. Ou pete nan moun do. Me ba mwen se ma pete. Ouve men, ba se set men. Se tan pi fok. Yes. Divers. Ouve el net pou mwen. Yes. Ouve. Yes. Ouve el monshe. Yes. Ket, ngite bay sa. Oh! Yes. E kaka mi se la genen men ou an la pa. Jare men, oh mi se fok ya monshe. Shit! Chan bosu neg yo. Jan te esat ap tiyem la, ket bayo kaka. Si al disten la sa.